coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I čao ljudi, danas igramo Clash of Clans i vidite imamo gobline i arčere level 2 i možemo sad, da, možemo, idemo, dobro, i kanon level 5 imamo i ovo će još malo da bude level 5, tek sad sam stavio i slučajno sam izašao iz plana, ali nema veze, ja ću se opet vratiti. Hajde mi sada napadnemo. Tražimo nekog malog. Evo naprimjer ovog. Da, ovdje. Dobro, nema ništa. Kako idu brzo. Trčite! Vidite kako trče. Kako brzo sloni. To. Koliko geni? Eto, 5. Nema već, daj mi još jednom da napadnemo. 5, 4. Još 4, tako. Ovako. Tražit ćemo isto tako malo slabog. Ne. Pošto sam još slab, ne mogu toliko jako, naprimjer ovaj. Ovaj je mnogo jak za mene. Ne. A ovo je stavio već da whole level 5, a nije ništa stavio na max. To je ljudi mnogo glupo kad stavite, kao na primjer sad imate level 1 downhole, pa onda stavite na level, ne 9, šta mi, na level na primjer 5, a ograda vam je tek level 1, to je mnogo glupo. Možete sve staviti na max. Ne znam šta. Jaki. Znam. Daj, jedno čekam da stavim gigante na level 2. Može ovo. Stavit ću se.
Čekajte. Eto. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!